opljačkani raj. Kraj još jednog napornog dana na planeti Ž. Prijetan dan. Hvala. To je Patriša. Čini mi se da dan još nije gotov. Šta si saznala, Patriša? Carinici su na aerodromu zaplenili veliku pošiljku ugroženih biljaka i životinja. To su vrlo retke vrste. Ima ih samo na jednom mestu, rezervatu prirode Rio Paradiso. Ne želimo još jedan izgubljeni raj. Opal! Ametist! Topaz! Smaragd! Rubin. Idemo, zelena ekipo! Kada se gleda sa drveća, teško je poverovati da nešto nije kako treba. Ali ovde dole sve je drugačije. Klopka! Lovokradice su tu negde, ali gde? Ovuda. To nije vaše. To su zaštićene vrste. Da, vratite ih! Odavde više nećeš švercovati ugrožene biljke i životinje. Zdravo, vidimo se. Bravo! Ćao! Još jedan običan dan u raju sa Žiži i zelenu ekipu. Zdravo svima, ja sam Žizel. Nelegalna trgovina egzotičnim biljkama i životinjama jeste problem koji srećemo širom sveta. Mnoge vrste gurnute su na ivicu egzistencije u divljini zbog međunarodne trgovine egzotičnim kućnim ljubimcima i biljkama. Možete da pomognete tako što ćete utvrditi da svaka biljka ili životinja koju vidite u prodaji potiče od zakonitih uzgajivača, a da nije uzeta iz divljine. Posetite sajt Žizeli zelene ekipe da naučite još nešto o tome kako se štite ugrožene i retke vrste životinja i biljaka na celoj planeti. Svi smo deo zelene ekipe. Idemo zeleno!